ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ni ka Meghalaya Scholastic Aptitude Test haga kan real tre ubnai March haga poshi pawje ha Shillong Tura ba cleariat. Deputy Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba pencingan NCE ula ai ka jingkular hapo ka ying darbar ba hapo shimna shiteng an pelong no ya ka election wa hadadar hapo ka Shela Confederacy ya kani uba pencingan ula juba halo ka jingkli balabu daw MDC jong ka sora uba Tita Starwell Khan halo ka jinglong jingman jong ka kam wa hadadar ship jong ka Shela Confederacy. Shushu ba Tita sula pentip mamenta lapoi shadu khatsan snem tam ba amshim lala satya ban pelong ya ka election wa hadadar ba na kalyang uba pencingan ula penpaw ba ka jigslam ka dei namar ka jingpen kre ya ka voters list. Election berbeda election sama ada donc silakan kita juga under proses kebabut berandon ada dipercaya dengan syukur aktif lahan Muslim ketika election berbeda macam semula. Mr. Chairman, sir, baca tentang asam guna berbanding dengan itu. Lalu batongi wa Mr. Mr. Lalu baca tentang kemudian aku semua aktif. Bapak kerja di sana, berulis dengan orang sebelum aktif. Bapak itu kan Mr. Joe, bapak ia bersemuai. Lapan dia berulis dengan Shino. Pada hari pengajian, tadi kita belum tahu apa yang kita tahu. Administrator mengaku yang boleh ditambah orang aktif wahada, but yang untuk akan syarba berbuat apa pun kita tulis. Sebab kalau share ni orang apa baca orang yang besar, baca dia orang kerja semua dia election. Tendai akan masuk ke Islam, ngambil yang besar sebuah ini terba. Sesiman ini ada di nomor ke election saya ke office tu berada kalau sakut mentala dan palak asal senang ajan palak asal senang ini semua tu yang berada berkurang bagi jinggung yang berada berkurang bagi jinggung jadi aktif dan kuas kalau orang yang jadi jadol sampai ke lima baru kita pada office tu mana dari kata Shela Confederacy ke doi nanti lima ke bawah hamtam ada besar kita dan dari instruksi nomor dari ke election ada opat lah ulaskan dan kelak ujian dari ke office tu mana tengah semua ajimut dari yang tertentu ya ke office tu ke silakan dan bersama ya ini TCM baru bantu pulau ya, nomor palak dia asal senang dan nomor but boy dari itu ya aktif kita nak kuas kalau bapak jitu nak office kalau bapak konkret kita bertulis jadi di seluruh asal senang pemelakuan konkret kita bertulis maksudnya ketika ada ketika orang jungi ketika di Shillong ini rela atau office dan berpoe di elektronik di list di voters atau korang rupiah dia mereka cukup pengayo kalau baru di Shillong tidak ada voters kenapa ada itu ya di PCR nama kami rekam kalau alam Islam dengan coba nak umur apa aktif nak office di TCM di akan department pembahasan anu lah tolong kita. Ustaz Nazar, di sebuah negara sebelum proses, itu mengalami banyak
Kumroon kaya yung alun mo ba election. Ang siya warga aslan ko ang election. Then pa di on dari ng proses. Sa kanno ang simple ang proses hindi. But nalugod yung election team ng Resipin mo ng siya, pati yung maglasa ang wait sa kanila, wait no, magkakaroon sa wait, ikaw bulis. Kaya kung wait yung pagkakor yung bayan, taka sino yung single botanist ka rin, ito yung ito, at abyang mo nila yung ta. Kaya rate ito, submit ang marim, hatu consider yung marim, kaya natin consider yung marim, kasi naman takalaya siya, katamot, inahabat, kaya pa tayo botanist ka naman, na maraming bago ginagawa. Udah pun mai kehamita. Dan belum ada election, kemudian kita akan proses. Jatuh di sini bermain le, bukan itu bermain le sini kita ini. Dalam kita di wisdom of the state committee, nama part of prepared voter list, office of councils, but yang tersyai yang aktif mahal, bah kerja balak berbicara voterless, council, state committee ada siapa berdiri dalam waktu, nimpak dalam office, siapa office tu returning officer, ya kawan mereka, buat berkorban ya kan, claim analysis, bukan itu maksudnya. Kemudian, apa sebenarnya yang bersama